Prijedlog projekta. Uputstvo za aplikante. U ovom videu se daje uputstvo za popunjavanje projektnih prijedloga u okviru javnog poziva regionalnog programa Dijalog za budućnost. Program sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO u BiH, Crnoj Gori i Republici Srbiji u saradnji sa državnim institucijama, a uz financijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira. U sklopu ovog videa imate priliku da prođete kroz sve elemente dokumenta Prijedlog projekta. Na samom početku, u zaglavlju, unesite logotipe nosilac projekta, aplikanta i partnera. Dalje, u početnoj tabeli, popunjavajte podatke prema redoslijedu. Preporučljivo je da naziv projekta ne bude duži od 8 riječi. Trajanje projekta. Minimalno trajanje projekta je 4, a maksimalno 7 mjeseci. Posebno obratite pažnju da u ciljnoj grupi unesete barem pretpostavljeni broj djevojčica, dječaka, odnosno muškaraca, žena, koji će biti direktni korisnici ili na indirektni način obuhvaćeni vašim projektom. U dijelu budžet posebno navodite dio sredstava koji tražite od UN-a, te iznos sufinansiranja. Oba ova iznosa trebaju biti izražena u nacionalnoj valuti. Ukupan iznos projekta sastoji se od dijela sredstava koji zahtijevate od UN-a, te iznosa sufinansiranja. Prema smjernicama, za prvi i drugi financijski prag projekata od $30.000 do $40.000, te od $20.000 do $30.000, potrebno je obezbijediti 15%, odnosno 10% sufinansiranja. Sufinansiranje može biti nematerijalni doprinos aplikanta ili partnera valorizovan u novčanom iznosu. Procenat sufinansiranja se obračunava na iznos koji tražite od UN-a. Napomena. UN zadržava pravo da od uspješnih aplikanata, a prije potpisivanja ugovora, zatraži određene revizije budžeta u skladu sa pravilima. Regionalni program Dijalog za budućnost posebnu pažnju pridaje načelu inkluzivnosti. Stoga povedite računa o uključivanju ranjivih i marginalizovanih grupa u vaš projekat, kao i o ravnoteži u odabiru ruralnih naspram urbanih sredina za sprovođenje projekta. S tim u vezi, mjesto sprovođenja projekta odnosi se na 3 zemlje učesnice: BiH, Crnu Goru i Republiku Srbiju. Kako je navedeno u smjernicama, projektni prijedlozi koji ne uključuju partnere iz drugih zemalja neće biti razmatrani. Sažetak projekta popunjavate na samom kraju, nakon što ste definisali potrebe, ciljne grupe, željene rezultate, način sprovođenja, trajanje i budžet. Potrudite se da ovaj dio ne bude duži od 1 stranice teksta. Informacije o nosiocu projekta, aplikantu. U tabeli u tekstu prilično je jasno naznačeno gdje se upisuje koja vrsta podatka o aplikantu. Bilo da se radi o organizaciji civilnog društva, OCD, javnoj ustanovi ili jedinici lokalne samouprave. Za organizaciju civilnog društva je važno napomenuti da se iz strateških dokumenata unose informacije o misiji i viziji, te upravljačkoj strukturi organizacije. Za javne ustanove i jedinice lokalne samouprave možete se pozvati na nadležnosti javne ustanove, odnosno dokument strateškog razvoja. Informacije o sprovedenim ili tekućim projektima navode se prema temi, nazivu projekta, donatoru, iznosu, trajanju, vrijednosti te broju osoblja koje je bilo ili jeste angažovano na datom projektu. Dio o kancelarijskom prostoru popunjavaju samo organizacije civilnog društva. U dijelu uvod, opis problema, potrebno je da se obrazloži odakle dolazi potreba za projektom koji predlažete. U ovom dijelu možete se pozvati na izvještaje nadležnih institucija, vaše ranije iskustvo ili podatke koji ukazuju na prirodu problema i stanje ciljne grupe koju želite obuhvatiti projektom. S obzirom na to da je projekat prekogranične prirode, u ovom dijelu objasnite zašto je projekat relevantan za zajednice, ciljne grupe u obje zemlje. Ukoliko ste ranije sprovodili slične aktivnosti, možete to predstaviti u ovom dijelu. No, važno je istaći zašto je projekat i dalje potreban i u kom smislu se može nadograditi na vaš raniji rad. U opisu projekta možete navesti detalje vezano za aktivnosti. Na koji način ćete ih implementirati? Koje su to aktivnosti? Koja je uloga partnera u projektu? Ukoliko u projektu planirate imati saradnike,
koji ne primaju nikakva financijska sredstva. Ovdje opišite i njihovu ulogu. Ciljnu grupu obrazlažete u ovom dijelu. Kao što smo ranije napomenuli, osim ako se projekat ne tiče isključivo rada sa ženskim organizacijama ili teme koja za ciljnu skupinu ima samo žene, preporučuje se osigurati ravnopravno učešće oba pola, kako na strani osoblja, aplikanta i partnera koje provodi projekat, tako i na strani direktnih i indirektnih korisnika, korisnica. Krajnji cilj projekta, specifični ciljevi i očekivani rezultati. U ovom dijelu prenosimo sve ono što smo zabilježili u logičkoj matrici, to jest logičkom okviru rada. U metodologiji upravljanja projektima preporučuje se da se logička matrica projekta izradi kao prvi korak, u kojem treba jednako da učestvuju aplikant i partner radi što boljeg razumijevanja željenih ciljeva i očekivanih rezultata zajedničkog rada na projektu. Počnemo sa krajnjim ciljem projekta. Preporučuje se da svaki projekat ima samo jedan krajnji cilj, to jest viši cilj kojim ćete kroz ovaj projekat doprinijeti. Specifični ciljevi projekta su nižeg ranga u odnosu na krajnji, tako da u ovom dijelu možete da definišete 2 do 3 specifična cilja, na čije ostvarenje projekat ima direktan uticaj. U hijerarhiji ciljeva ostvarenju specifičnih ciljeva doprinose rezultati, a skup određenih aktivnosti u projektu rezultirat će ostvarenjem određenog rezultata. S tim u vezi, očekivani rezultati moraju biti specifični, mjerljivi, realni i vremenski ograničeni. Još jednom napominjemo da se u ovom dijelu oslanjate na hijerarhiju rezultata koje ste postavili u logičkoj matrici projekta. Preporučuje se da za svaki očekivani rezultat u projektu vežete do 3 objektivno mjerljiva pokazatelja, indikatora. U dijelu aktivnosti ponovo unosite hijerarhijsku pripadnost specifičnih aktivnosti ostvarenju određenog očekivanog rezultata. Vodite računa da u ovom dijelu jasno naznačite raspodjelu uloga, aplikanta i partnera. Pretpostavke i rizici. Svaki projekat je podložen određenim pretpostavkama potrebnim za njegovo sprovođenje ili izložen određenim rizicima koji mogu ugroziti njegovu realizaciju. Kao i ranije, u ovom dijelu se koristite informacijama iz logičke matrice projekta. Za svaki od identifikovanih rizika preporučuje se da naznačite jasnu strategiju ili aktivnosti kojim će se tim rizikom upravljati, ili će se on ublažiti ili izbjeći. Kada je u pitanju trajanje projekta, ovdje navodite period trajanja, najmanje 4, a najviše 7 mjeseci. I ovaj dio se vezuje za obrazac plan aktivnosti i promocije u kojem se detaljno vidi kada koju aktivnost sprovodite u samom projektu. Pokušajte realno procijeniti potrebno vrijeme za realizaciju, posebno ukoliko predviđate prekogranične događaje i organizaciju putovanja, obezbeđenje potrebnih saglasnosti i sl. Kada je u pitanju praćenje sprovođenja, monitoring i izvještavanje, od svakog aplikanta se očekuje da obezbijedi jasne i organizovane mehanizme praćenja realizacije projekta, koji su jasno dogovoreni sa partnerom i integrisani u sam tok projekta, a nisu tretirani kao neka ad hoc aktivnost. Zavisno od trajanja projekta, agencija UN-a koja će sa aplikantom sklopiti ugovor o davanju granta definisat će frekvenciju praćenja rada aplikanta i izvještavanja. Očekujte da će UN osoblje posjećivati događaje organizovane u sklopu projekta i vršiti financijski monitoring projekta, za što je u potpunosti odgovoran aplikant, u ime aplikanta i partnera. UN agencije će svim korisnicima grantova dati specifična uputstva i smjernice o načinu praćenja realizacije projekata, te očekivanja u smislu izvještavanja, obrasci, dinamika. Tipično je da će se za projekte trajanja do 4 mjeseca obaviti početni, te monitoring na kraju projekta, dok projekti u trajanju od 7 mjeseci mogu sadržati monitoring posjete na početku, u sredini i na kraju projekta. Posebno je važan monitoring na kraju projekta, koji podrazumijeva i podnošenje završnog opisnog i financijskog izvještaja, a čije odobrenje je preduslov za isplaćivanje zadnje tranše sredstava. U dijelu o budžetu potrebno je navesti i narativno opisati planirani budžet po aktivnostima.
Održivost. S obzirom na to da će se održivost projekta posebno vrednovati u evaluaciji, skrećemo vam pažnju na potrebu da ovdje obrazložite ukoliko bi na neki način, uključujući i kroz nalaženje dodatnih sredstava, obezbijedili održivost projektnih rezultata i nakon završetka projekta. Ukoliko ima načina da se projekat nastavi podrškom ili integracijom u rad određene javne ustanove ili jedinice lokalne samouprave, to će dodatno uticati na njegovu održivost. Promovisanje projekta podrazumijeva sklop aktivnosti koje možete sprovoditi, bilo da se radi o direktnom pisanju o projektu ili njegovom predstavljanju kroz medije, uključujući i društvene medije koji su vam na raspolaganju. U ovom dijelu možete planirati određena sredstva za dodatnu vidljivost projekta, a UN agencije će dati precizne smjernice u smislu promocije projekta, korištenje banera, logotipa, opisa projekta, odobravanja saopštenja za štampu i štampanih materijala i sl. Napomena. Molimo vas da imate u vidu da će se, u slučaju da aplikant bude izabran, detaljna projektna dokumentacija te odgovarajući ugovorni odnosi dogovarati u skladu sa zahtjevima pojedinačnih UN agencija. Za eventualna pitanja o procesu apliciranja pišite na aplikanti iz Bosne i Hercegovine dialogzabudućnost.ba@one.un.org, aplikanti iz Crne Gore dialogzabudućnost.me@one.un.org, aplikanti iz Republike Srbije dialogzabudućnost.srb@one.un.org. Pitanja se mogu poslati do 3. februara 2020. godine, a odgovori na upite bit će poslani u pisanom obliku u roku od 3 dana od prijema upita.